reći na samom početku, evo, mi smo danas imali 4. krug pregovora. I moram reći kao čovjek i kao ministar pravosuđa uprave i kao član tima vlade za pregovore sa sindikatom budžetskih korisnika da sam duboko razočaran. Duboko razočaran činjenicom da mi svi dijelimo jednu te istu sudbinu u smislu financijskih primanja, ali da imamo potpuno, kako bi rekao, nerealne stavove i nekako udaljena stajališta. Ipak mislim, uz uvažavanje svačijih prava da pregovarački tim vlade i vlada sama ima ipak neke racionalnije, realnije prijedloge, koliko god se to nekom ovom trenutku činilo nepoštenim i tako dalje. S druge strane, ne bi govorio o nekim radikalnim rezovima. Vlada je razmotrila na kolegiju neke buduće poteze. Mi imamo sutra sjednicu vlade na kojoj će vjerovatno o ovome biti riječ. Ja ću kao prvi čovjek tima za pregovore s vladom biti obavezan da izvijestim vladu jednom pismenom informacijom, otvorit će se rasprava, donijet će se odgovarajući zaključci, vi ćete naravno o tome biti samo obavješteni. Ali stvari kako stoje, evo vidite da su ti pregovori neuspješno okončani. U suštini ono što sam ja govorio i na početku, samo jer sam bio na čelu tima za razgovore sa sindikatima, kad smo već kreirali nacrt budžeta koji se vodio kao, hajde da kažem, jedan model socijalnog dijaloga na koji se vlada obavezala kao partner sa sindikatom, da mi u suštini nismo dvije strane i da smo mi jedna strana i da mi kako god završe ti razgovore, završili su neslavno, evo kao i danas pregovori, moramo opet sjesti. Opet moramo sjesti, znači mi ćemo morati opet sjesti. I evo i štrajk, da bude ili ne bude, opet moramo sjesti. Ali moramo približiti malo stajalište. Vidite, evo i to su pojedine kolege iz vladinog tima za pregovore komentirale. Ovo nisu u suštini bili pregovori, jesu formalne prirode, ali u suštini sadržajno nisu bili zato što tim s druge strane za pregovore uopće nije htio da uđe u dijalog, u razgovoru, u prijedloge i tako dalje. Nekako je to bila začahurena opcija u kojoj mi nismo mogli ni vi kao novinar da saznate nešto više o njihovim stavovima, ali eto to je neka, da kažem, zbunjujuća situacija. Evo, kolega. Nastrano sindikat njegov čvrst stav, ali čini se da vlada je duboko oivičena tim budžetskim okvirom, da ona i ne pomišlja na neke varijante koje bi dale neki mogući izlaz izvan ovoga. Dakle, nešto što ide u pravcu neke dobiti izvan ovoga okvira. To se uopšte ne pominje. Vidite li vi takvu neku mogućnost da bi se na taj način ovo? Jedina mogućnost, to je kolega Lazić, ministar financija, potpredsjednik vlade i zamjenik šefa tima za pregovore ispred vlade, govorio više navrata. Imamo novca koliko imamo i to je ono što je okvir. Možemo pridobiti nove prihode kredita, koji će značiti hipoteke na imovinu vlade i na sve ono što je zapravo danas zapala Grčka. O tome ja ne bi detaljstvo, ima ministar financija koji je daleko bolje, ali to je jedini izvor u ovom trenutku novih financijskih sredstava koja je bila dovoljna da se ispoštuju svi zahtjevi sindikata i tako dalje. Što je s raspodjelom javnih prihoda o kojim govore sindikati? Raspodjela javnih prihoda, dobro ste pitanje postavili. Zakon o raspodjeli javnih prihoda donesen na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koji je redio jasno načine raspodjele javnih prihoda ubrani na nivou Federacije, pa uprava za indirektno oporezivanje i tako dalje. Dakle, to su propisi na koje je vlada Tuzlanskog kantona kao nijedna kantonalna vlada direktno ne može utjecati. Znači, to je suštinski problem. Pa ne utiču vlade, utiču političke stranke, ako se ne vara isti raspored na federaciji. Utiču političke stranke. Ja sam o tome, čini mi se, na drugom krugu pregovora govorio, jer sam tražio pomoć sindikata da neke stvari završimo. Ja se slažem sa kolegom iz sindikata da određene propise treba mijenjati. Evo, Ministarstvo pravosuđa, ja to ponavljam, uputilo 2 inicijative federalnim vlastima, očekujemo da mijenjaju. Ja sam siguran da će samo ta 2 normativna zahvata u 2 propisa federalnom nivou doprinijeti da se u budžetu unese još 5 miliona konektivnih marka. To za sad izostaje. I mi smo u ovom trenutku svezani ruku kad se te stvari u pitanju. Dakle, možemo govoriti, sad govorim normativno, samo o propisima koji se tiču kantonalne vlade. Ja razumijem i vaša pitanja. Da zašto to političke stranke, slažem se s vama, potpuno ste u pravu, ali evo, ja vam kažem da to nije baš na takav lak način uraditi kao što ljudi očekivano misle da je moguće.